Научная конференция для самых юных ученых прошла в минувшие выходные в Алуште, на берегу Черного моря. В центре внимания современные проблемы крымско-татарского языка, литературы и культуры. Почти 20 докладов по самым актуальным темам. Участники со всех уголков Крыма и даже из-за рубежа. Среди участников наши соотечественники из Турции и Ирландии. Организатором конференции выступили Центр развития детей и подростков IQ Merkezi и его руководитель Энисия Бибулаева. Bizim maksadımız ballarının Kırım Tatar tili, edebiyatı ve medeniyeti sahasında o tədqiqatlarını keçirmek ve o tədqiqatlarga sevgi aşlamak. Çünkü bizim halkımızın gücü bizim akılımızda, bizim innovasiyalarımızda, bizim başka yolumuz yok. Несмотря на юный возраст участников, все прошло по-взрослому. История и проблемы крымско-татарской письменности, диалекты родного языка, крымско-татарские онлайн-платформы, жизнь крымско-татарской диаспоры за рубежом. Таков спектр тем, рассмотренных на конференции. В качестве жюри выступили преподаватели Крымского инженерно-педагогического университета имени Февзи Якубова, заведующая кафедры крымско-татарского и турецкого языкознания Зера Саттарова, кандидат филологических наук Ахтем Мазинов и декан факультета истории, искусств крымско-татарского языка и литературы Эмине Ганиева. Каждый из них также выступил с докладом. Davetli olduk. Yani böyle bir ilmi konferansiyada iştirak etmeye. Başında düşündüm bu ballar nasıl ilmi konferansiyalar olur iken dep düşündüm. Özüm de çıkış hazırladım ve pek hasivetli ve heyecanlı edim. Ballarga bazı bir mürekkep şeylerini nasıl etip anlatır ikenim dep. Ama şimdi bu konferansiyada iştirak ettim. Yüreğim, gönlüm öyle bir coşkun ki. Çünkü böyle seviyede ballarını görmek bir taraftan umut etmeydim. Pek böyle güzel, aktüel mevzularda özlerine çıkışlar seçip alganlar. Berilgen suallerge, bizim çıkışlarımızga berilgen suallerden duyam ki bu endi ballar, pişken ballar ve hepsini fakültetimizde, üniversitetimizde bekler edik. Один из докладов был посвящен детскому контенту, который студия Караденас Продакшн выпускает на канале Дингильдай. Статистика популярности с графиками и числами, социальный опрос сверстников и перспективы развития детских передач на крымско-татарском языке. Таким был доклад Адиле Абдурамановой. Hepimiz bilemiz ki zamannevi balalar gadjetlerini pek severler ve gadjetler hem de zarar hem de fayda keltirerler. Bir fayda o bizga Kırım Tatar tilini öğretmege yardım ete. Balalar için bir programmalar Pempe, Cici, Odur-budur ve öğretmenler için bu programmalar yok. Ve biz deyimiz IQ Merkezi'nin yapmağa programmalar öğretmenler için. Сериалlar, стримлер ve ilahi. Для большинства участников конференции подобный опыт – первый в жизни. Многие из них выразили желание выбрать научную карьеру в будущем. Мен Kırım Tatar yazarları mevzusunda işledim ve öz işimni taqdim ettim. Böyle konferensiyalarda birinci kere iştirak ettim ve benim için bu güzel bir tecrübe oldu. Jüri azalarımızga da çok teşekkürler bildireyim. Men pek beğendim. Bu men için bu pek kıymetli vakit ve gelecekte men daha öyle programlarda iştirak etmeyi isteyeyim. Men Şimal Şivesi'nin hakkında laf ettim. Gerçekten de men her şeyini beğendim. Sağ olun Enisiya Hoca. Pek beğendim. Biz pek çok hazırlandık. Men Yalıboş video hakkında malumat verdim. Belki inşallah Allah kısmet etse men gelecekte Yalıboş video hakkında bir lügat ya da kitap yazacağım. Çünkü bu şey pek benim için meraklı. IQ Merkezi и Энисия Бибулаева не планируют останавливаться на достигнутом. Научные конференции для детей и подростков теперь станут регулярными.